thanks, prayer, and receiving of certificate of recognition. Each of our ordination candidates will receive a shepherd's staff, which speaks of the function of their calling as protector of the flock. Clergy stoles, which signifies the double measure of the Holy Spirit's grace. And finally, a Bible, which is the Word of God. Without it, ministry is simply church activity. This ordination service is profoundly unique as we come together as a district to recognize and affirm the calling of these men and women of God into the ministry of the Lord. Stasonene o sounding taua o le tato fono tumalo o la whaaraulo ina tuai la toni ala i whae o lima marititaro rato nei o rato au sia tulanga o whae mai mafono from tele awa o taua loi nai foi fono to ina o i tumalo Mapasi o le fono to ino le fontele o ao. Fai whao le sene, fai noa i whae o lima. O toe ina, ma le titaru, ma le tau o ino le tusi whae noa. Fai whao whao, tau o ina ia e tutongo le leo mamoe. Ona rona warawina, ia tausi le lafu mamoe. Pape foi, ma le whaasoro, o se fai longa lea, o le alofa tu noa, o le ngā ia, o le tusi pa ia rupu o le atua, e fai ai ni ngā ruenga, au noma lea, e ngā ruru e fuoi la tō. O le nisau ninga e whāputo lava, o tā ua, o nau sāma noa maulunga tātou te mōri mawina ai, a whaamauri ai, e warawina, o nei ta māmatina, i le ngā ruenga le atua. Therefore, tonight, I'm pleased to announce to you our candidates. First, our candidate for license. Sungai de Faifau, ya Polimau Paanga, ya Mafatua, ya Veronica. Please come. Sungai Polimau is the assistant pastor of the River of Life Worship Center, Tacoma, Washington. My Northwest section, my Senate, Sumai. Amen. Malawa tula Sumai Wesley, Malawa Sumai, it's a what is Sumai. Some years as a child, more than Sumai than if I found out for now, if I found a sin, Malona for the two Veronica. Some more, yeah, if I pursue you, the phone or toy in on the Sumai, toy in or from Tele Awao, the Sumai, it's a wati la fire. Say, Lavano Macho to my. Lo matang o fie fa alere nei e fiafi. Fa e atu o matang lima. Sui va ai o loa ao fa lo loa. I lunga ia na tū e wala wina ma e tō fia. O e fa pa i eina fo i le li mo lau fe au ma lau ngā ruena. Matang te fa pe atu i le suafo o Yesu le li. O manuia fora i le tangata ana. O lena e filifilia e le whaia le larolangi le ano o mātou o iai. E le aise pēr fōu o mātou o whao ngā ina, na ana mātou ana ina o lo whina ngaro e pēr na mātou whain autina. Mo loa na e sila fia o le nei taimi o mātou whātino ina. Mātou te whape atu le suafa o Yesu le li. Aua ne ia unoa na langona ina o lo lata mai. A vea oi o se wha moenga ma se malo si anga. Au fea ngai malau fea au malau manuenga. Fai oe mamalosi. You are the strength of their life. You are our light and our salvation. Oe lava o le mātou malama o le mātou malosi. E wha peo le mātou whai ai. Ma maua so mi inga e ala i o tangata ngā hurui o le mātou
mātou matai. Ia i o manuia a mata le reia fiafi, ma so o mau totoe la o soifua, ia whai la ua ma wha manuianga, ma o so pi inga i le suwako o Yesu le riki. Amen e amen. Praise the Lord. Jaya tu le sunga faith au le sene ya pule mauma fatua. Tato molana manana. Ia manaya fasolo. Ava pe ni ula le tato section I nei o lo hosting al fono lo ia manaya fala tala tamo I mai. Io kai loa wasena ku lalo kana ka kile vai aku ni ula. Fala kalaka mai loa ko ka mata. O mea whapene te ao nai o iai e kiu le ai kiu I wharo. So please, show up here. O le atata ua le whaaruma. O le mea tā ua leo le pō mai whaiu iai tātou pō. Mā no le o saa. Joia ina o le fono tele, o le fono o le tātou district, le presbytery team. Whaami mole le ama ma le whaaro te wana wina I lo tau pa ia se take o tau position taimi nei. A soa le manto I lo ua whaami mole o le tātou reina lea I tūlanga I pei na whofoi. Au le tuina tu le sunga sliva mo le tola la wina o le toa lima o la tau o e ua whawina. Whantua o le toa ina o whiwhilia mo le presenting on to Spaia take the opposition as well, whamalmoa. Hallelujah. Se sao ninga ta ua le nei sa ninga. Le whatau waa le walawina mōleni. Tuina atu le sunga I wheno tusi o le tūmaro. Oi la tau nei ua pasia mo le tusi whau. Tosala nua fe skul mareono. Ladies and gentlemen, the ordination candidates for 2016. Umomai Sungai Fefau, Reverend Larry Anoai, Manfatua Yabina. Reverend Larry pastored the Lighthouse Samoan Assembly of God, Pittsburgh, California. So they're from the Northern California section, ordained. So Maya Ilene Fiafi, Reverend Hercules Lofa, Hercules pastors the first Samoan H.E. Patterson, California, Northern California section, ordination. So Mayai, Reverend Tinei Malepeai, the Malepeai's pastors the Victorville Samoan Assembly, and they're from the Southern California section. Our next candidate, Sumaya Haitia Tawara, Suma Secretary, Pastor Sura,
Aotearoa, Again, they come from Hawaii, and they pastor the New Life Samoan AG. And last, but certainly not least, Sumat Faithau, Reverend Matayomo Terona, of Victoria Family. They pastor Gilgal, New Beginning, Assembly of God, Tacoma, Washington. They're from the Northwest section. Tuinatu ele tesu le tuspaia I awana fau wina le tu. Fai me foi le apostolo Paulo il amatutua I Efeso. Ina tausia o tau ia te o tau. A toa ma le lafu ma moe umalama. Pasima le o tau. Ua tofia I o tau ele ananga pa ia e fai ma leo leo. Ia leo leo atu I le kalesia le tua. Ua fata wina ia mona I lona lava toto. O losa ili mamoe I se taktainga. La tau te mana nao e taktaina. Ai leo le tule ina. Wai loa le leo leo mamoe ngoa wana mamoe. La tau te whawhanga I le lafu mamoe e le tua. Ua sauni fo I ofo inatu. O la tau soifua e suyani mamoe. O le totore na. Sa ia la mituma loma le teno kanso. E fai ma fai loma o la ngā nuenga fai leo leo mamoe. Fai mai foi la apostolo Paulo. O le melea o te whamanatu atua I a te oe. Ia toi whamu le mea ofa mai le tua o lo I a te oe lea. I le whae atua o lima. A wana le tua ai le mea ofa o foi na atua I le li a te oe. O mea ofa mo le whamafan whanaina o le tino ke liso. Le kalesia. E le mo seisi la mamawhama. O salia fo I la mituma o ma le fono o Amerika. E nato lea e fatusa ai le na fae atua ao I lunga o la susuma o le fai au fau o ma le fatua. E tu sarà ma ia po le pule o tuina ma ia te au. Taitani le fono fa po tona le tua Samoa I Amerika. O te fora tua nei le mamanu ma le afia.
O ilato nei o fai che alfa o le talalele Yesu Cristo. I totonu o le national, I totonu o le General Council of the Assemblies of God. It is what on Tama, Leano Mana Bahia. I was about to read. Olha tanto tula in fai no in ma fai na wena le fono to ina na fa po ina na ta washatina da mai to tula na fai ni ma na fai na wena ma tatalo mo ina to a usu suina pese ele tato washatina mo to lo tu ma tua na ye fa lo ma ye lo a le direction lo ye fa fa mai tatalo mai moina tau siti o tato leo ni a tato tatalo na fa uma ma lana fa ma ya mai luma na ona o fa